na akwa babie efa emra badwam dwumadie so sane ya kacha se efiada bia dura ye ni ekuo awodo a waka ho abomo wo free miamia wodo edi wondwuma e won kran na waka ho abomo ntubehwe na obiso ye de ye okofo yaka ho abom obiso de be de baabi a free bia betimi ababeka ho obiso de be de ye de ye emanko ekuo wesu so de ye emanko ekuo saa komodie ne yekoso edidi ye bo se ne be ya ubehunu biaye a wo free ene ku a obepeso do ho ebedom sene bi o kene bi asem to a obenya boafo da bi asem e kan no sa asem to na oni boafo won kran ha no mu a obedi amia pa enne de ba bi amate asi no enkomon be ye wro because amanfo onsem pa be sob amanfo onsem pa be sob but yes you will be what say me yes ati man poni so nti no obi ye be kro for so ene bo Nkwantiaman Kuo ene bo ha ese bitimi aka Kuo Nkwantiaman Kuo yes wow ene correct Kuo ya ma Kuo no Kuo but my microphone ko anu aka Kuo Nkwantiaman o peso kan yi pa ya kan Kuo Nkwantia. Wow. Papa you go where? Nkwantia. Kuo Nkwantia. Awo be pono so. Bo modin adu nkokọ afro. Okay. Fra bedu atibie wadu price so. Ko wanimu tin wadu Nkwantia. Wodra. Nkwantia ni achirichiri bia. Kuri na si hia ni bia ni. What Rock City? Yeah, but Rock City. Fi Nkwantia. Ehwa. Ehwa no ma. Ehwa. Ona si hia ni bia ni won. No correct. Because okwama mu nyina sana ahene. Okay. Oye Nkwantia ahene. Ono ne Nkwantia ahene. Tinema hia ni bia. David. Na mo wure mo onse kwaya ebomutu. But wure mo onse bia woni simbre. Du obehuma bia. Enti bi akadi nyina so fa. Zaze Yesu penso na hiafo. Oh okay. So die na ma Kuo Nkro na se ni padodo na ka se ni G business ho sa. Dedi kan ya chede. Okay. Ya chede. O transe dwen ho a wonte ase. Ye na nanom no. Ya chede anyame de che won. Nti womo so abomode ahwe so adimu no kra disa chede no ho no kra babesi. Okay. Yes. Eti my misa wo. Uye Kuo ni ba na ye kwadwofo ne ho. Ndia sa etoje wa. Sisi ya maame no. Adwuma bi afua na mo ye de hwe ye nyina ma ye nyi abeduru ne ye kwafu. Okay. Ti anopa kora wo sori abekwafu ma kofa eja bansa wa bedware akọ school. Okay. Obe so eja no aduana sese de iska hye nkwala nsa. Ye de enya ne sa. Jodi. Money Jodi se bia dem. Ade mi se na me ma me otwitwa ba yere so ame. Ma me kwachi bansa na makọ school. Wow. Ti enu na omo de hwe. Ejadie nketenkete okwafu mba abeton ne ne makakra. Enso. Papa sam nyini so ye pepe. Oh, daddy, menya pepe. Asi account mo so ache o. Okay, scan ye hwe ni yie. Enya pepe. Enya pepe, woni mu si. Shemi sikania. Okay. Wakọ ne nchen se okobo besi a, o sorry ya na wayi ama. Shemi, utimi cheme ba akọpe. Obeka kire se, waka me kwakobo besi a na me dia. But obi na cars minim say no credit say so wo banks a wo do bebra. Ba bi e ma loan no. Penny pound do am tie ko for. No correct. Says e be dia tum pass e di loan man say. O hwe na untimi ntia. But aside ni free hefa. Efititi ma me no na I am for come na baba yese. O wo hia ko ni o hia ni po e pepe. Enya hwe nkeka. Ntia ma me no na yi obedi kitua bi. No di bia o so ba tan ya no nipa de. No unni bi kura se unya be 20 bi hye wo ketase. They hear them. The here de bia oba yare anadwo afi na akomo obi pono. Enti wo sori anu wa yidi owo ho nti ade achi anadwo ya wo de ahwe na ade achi de obi beba abeso so. Okay. Na oba yare a
na fe oh bra afi na abobọ nkrofo pon ye chiri saa nti eso paketo eno die chese ye mfa ye nsanka ye o kakra atrenche mbetimi adan wani akwakohwe ne die o se de be da wo peti ene kura ye ni dia ye beda saa sika ne die ye ntonche ano na ye pepe sika ye na ye wa country okay obetimi han dan e wo ha no adem ama ye but ko krumu untimi han dan adentia kwani e free proud kwani gitum se aha aya country mu no wo ye twemu akọ ye coffee se me ne wo komi krumu a mintimi ma nkoda bonde wo se me sida nti no aha bia obehu me na me pra na me ye bibi but me ne wo komi krumu a me ne wo komi fie okay and ma wo ye kwani anya behave by heart wo ye bibia se wo ma ho dansons chese wo ye kwani wadidie mu chese ese wo ye kwani okay wa brabo mu chese wo ye kwani asem to a woni obkamafo okay kwa form ya tsala ba ni se for ya police station yeah mo pen mu ka dabi asantuma pofo ase for no asa wo dwen e kira abrabo a me boy yeah se bibi ba se ya me boafo wo hin okay metumi ne nto bi e ni mu a ni akasa ma hu sisi wa abrabo no mu se na wo ko enti wo ye kwani aso ma wadwen kokan dia na makofo dance kwafo dance akwa hodo bebre mu ebi na me ka kire wo se ye mpeye ho asem okay abrabo a wo bo hu se de me kan bibi to a obi ani ho okay enti wo mfa ho ngigigigi ne emamu wuti he a me wa hwedwa okay a wuti ne emanachi he ba na wugya hokwa obeba na ne emana ya what's sika enti kwa woni emfa no hwehwehwehwe enne na ne ema sesenti a enne bre na ne ema sesa kwa woni wobetra woni ema no ho ahwese de e kwa afa okay kwa woni udwen omofra ho me maton Christinda okay me started abrabo wonkra me started abrabo lorry park the yode akotwa takuni mangochu kesi esumodem uso jole kete umokomo that's it na me abofra esuma me kan na me entiase sabe na go 40 ase yeah me started abrabo wonkra me started abrabo lorry park okay one support mo di gari net support mo to yen ne started 1972 near chien because I perform say yes say a Greek inputs no net ne Greek inputs yes say no ya mane bo akostro but and then say minstro kan come ha ma fie no bi no di gari yes obi ayi support yes kwofo ingenuity twin kokan e na me ya e betima menyiska before say sa support the ban na aprema for ni dware sapobi na ye pam like diana ya buru no na ye diga opon ket ahinsa na usemina daso okay nti afi de ye sani bi aba no na sapo na ye dua no die bi aba na ya pam okay na afi o ma pam de and then na prima for okay nti odwari ya no de asan ansa na net sapoi okay nti ya mmere wa no kra de net sapoi na omompe okay bi de ya boro no de seminar da so okay na dware power no say yeson ye nti odi guma na nsuo na so na egufo seminar so uyi fufuo ya enim se obi o ya santene bia pe ofu a adware be na mpe bi ta dance no kuyo kwofo kwa unanka body ampesie no ana babranso body ampesie and control yeah agushi na de kate kakranso obi abi ko bi kakranso atoto ni akoye ni ngono na wa hie bro na ye ko school so ko bi fabra ye ko school so oh my god Nigeria go to ye ko school so wo ba sori anopa aso uja bo ampesi akaw o se de nsu ato eja na fo na bra wo be bra sa na timi aso
Me can be a crazy so cranny. Betu ye de soja. Betu ye wa be na na ye de ahya betu. Na otu ampe ade ye hyi wo mse otu ampesi ni so ane ja na edere. Safe na wo. Ti wo ye lucky na enne. Emre wa ikwafo nom kotu nkamfo ba ya. Ne ya no ntini ya no pausora no petututu no atwumaku. No wadi bi na akọ ene de mo se fried rice. Mo se indomie. Nkamfo. Me di nkamfo. Me di nkamfo. Na ya di. And papa said, "Da ye be di koko no." Yeah. Sugar cube no. E mo le asem ye kai. Aye. Koko. Yes. Sugar cube no. Yeah. Ye twam 4. Yeah, you are. Yeah, di wo di ama. Yeah. Enti o kakakra. Na wo hwie koko na guso. The point is on person be dey sichi. Okay. Ti sani we ya lock ya na sugar na kada wanum ti e wudi wi a. Na no an fa so sa. Sugar na akọ baby. Aja nye sika opeso to do kroma wudi ano pa no so sardine no. Ma me na twa ene wo konko mu ne si do kono ne so. Enti o ma mi nye sika nto. Ti mu to do kono wi asma me puche chi sardine suwo kakra. Ne ya hwie kakra amakoro so ama. If chiri o. Ni papa say enna me hwe Kuo Nkwantiaman na me pese me de me ho edom a me ye de. E be ji wa tu. Ye wa ne say enkran hanom no bosome bia no kwese de to so mienu. Okay. Ye share wo Growland Hotel. Okay. Ye share no pa no nkunu. Dumienu ni akon. Okay. The point in say ye pese wo beba no watimi akwa serve fi. Okay. Ye mpa excuses bia because o your bar I was say wo kunu fi. Yeah. So wo your bema I was say wo yere no. Yeah. Sa. Into the oba ye beje wo. It made them hu. Of Kwame. For Mike continue. Yeshia senior chairman kan ye. Yeah. Yeshia second Sunday. Okay. Kwesi de to so mienu. E wo Growland Hotel. Okay. Mo number bu a metimi afre. Se bia mpese me frɛ bia me be ma yira kwa me pense me se bia bi sansa na me pese me do ba bedomu a number bu a metimi afre. Chairman number 020 817 2224. Yes, yes, number ne so bia. 020 817 2224. One a bit me join Sakwe. Die dikan obia And found baby of fi yenye sanyi. Okay. Ni atusu bi okwatie ni ba bia ya wasade yesa wo dwan. Okay. Na ya na yempese ye be ha dwan bebre. Kwatie ni ba bia won kan de temade wasade yesa wo do ho bedwan e be boya. Okay. Ye hia ni adwendwen yenchi. Okay. Ye hia ni adwendwen ahu se ye mmofra na ye gya wo mochire no e de na ye de aboa wo. Okay. Omusuku no se say ye say utimi ye na competition bi bankwada mu wo hye wo mu kran omo ade sua mu omo akenkan mu ne ade teacher for no so ho na say utimi hwe say ye be boa wo mo ama adesua na aye. Okay. Nti mu nyina ye hia na ye adwen ba ko na betimi de aye. Okay. Wo de ene me de Kuo Nkabom Mmerɛ salope to inside frame mo so mje brebeka uti ha ne Adom Nkabom Kuo no so ye di ebesie eti afi wo Kuo asem e kan enye pepe ye dwen se anamonto na yetu abrabom bibia betimi asi enti wo kwa no asiesie wo aboaboa wo asie na se bo ankoda ne tosom amfa mo bi da bia medidi akwasinsia yebesa ahia koso na hwe Adom TV Accra.